Wala pa good title. We have no title, so put it in the comments. This show is called Shoving my opinion down your throat. Smodite. Okay. Welcome sa pinakaunang episode sa Smodite. And this very first episode is brought to you by Stellar Home Sharing. Thank you, Stellar Home Sharing, We for love- providing us with the best accommodation. In the planet. Okay. Yes. Ang atong mga topics kay mga posts sa CFO Peso Sense and Kadali lang usay meaning sa CFO. Wala ganito kabalo. Can you comment what CFO means, please? Okay. So, ang among buhaton diri na episode, guys, kay magbasa lang gud mi og ka ng mga anonymous post sa Peso Sense na page. Mo-react lang gud tang tanan. Kay sometimes ang mga post mo diri are so ludicrous, makainit gud og liog. So go, guys. Let's go. Let's go north. okay, 200 pesos lang ang inabot. Okay, let's go. Quote. Hello guys, hindi ko lang yung thoughts nyo about this. In-invite mo yung dalawang friend mo sa birthday party ng anak mo. Dumating sila with +1, so 4 silang umattend kasama mga jowa. Then, ang inabot sa sobre, ang laman is 200 pesos. FYI, may maaayos na trabaho sila. I know it's the thought that counts. Pero deep inside, di ba parang, ewan, ayoko magpaka-plastic. Parang sumama tuloy ugali ko. Hehe. Any thoughts? Yung sa totoo lang ha, especially mga moms dyan. This is like makainit og liog. As a mom, I am offended. Let's kanang break it down to the bare minimum. Nganong nagpa-party ka sa birthday sa imong anak? Gusto ko magpakaon, magpahalipay sa mga tao. Kay nag 1 year older na kong anak. Mao gani. That's it. Mao gani, di ba? Nagpa-party ta. Gusto nato na ma-celebrate ang special occasions ato ang loved ones, especially kung anak nimo. That is the core, the bare minimum reason nganong nagpa-party. Kung nag-expect ka nga naaday ihatag, may pa nagpa-event na lang ka, nanay entrance. No gift, no entry. Oh, pwede po ka maghimo ko kag poster. It's Putput's first birthday, entrance fee. Pila man imong minimum na payment na dili magsakit imong dughan. Butang nimo, kung tayo magsakit imong dugan sa 200, ibutang nimo 1,000 ang entrance fee. So dili na siya birthday party, event na siya. Kung naay mandatory entrance fee of 1,000 pesos, dapat naay return of investment. So unsa man ang akong makuha na value out of attending your birthday party? Makakita ba ko ni Jarul? The neighbors, I hope y'all having a good time tonight. Ben and Ben? Di ba? Makita ba nako at least man lang si Ben? Ben, balag dili duha ka Ben. Mubalik lang kita sa pinaka-reason nga no nag-birthday party ta. Nag-birthday party ta kay gusto ta mag-celebrate with friends and family. Kung iabot ka, thank you so much. Personally, ako kung na ako i-invite nga tao niya, dili mo adto, sakit kaayo sa heart. So, kung gi-invite ka niya, niabot ka, bahalag wala kay dala, basta kay niabot ka, okay na jud na siya. Like, mo invite lang man pug ka katulang ganahan nimo, di ba? Yeah. So meaning, ang imo lang gusto maka-celebrate with sa kana nga party is katulang pong mga ganahan lang pud nimo. Kung nadi kay plano nga maningil og like kapalit kay sakit man jud imong dugan sa 200, dapat gi-invite na lang nimo, bala dili nimo close. Invite mo mayor, vice mayor, barangay Imong kagawad, barangay imong- kapitan. Imong silingan na dato. Silingan na dato, basta bisag di mo nagatagdanay, invite nimo, di ba? Tubag-tubag po datong special guest day dito sa taas, no? Oh, naman na tayo special guest. Sabak ito mga anak ba? Sagdi na sila. Madunggan man dyan ninyo, no, guys? Guys, sabak kayo mo, guys! Guys! Nisamot. Guys! Para sa kuha, ha? Like, you know that I don't like hosting parties. Kaya dili ko ganahan manghugas og plato. Pero kung magpa-party manggaling ko, birthday na ni Naknak. Di ba pa? Yaningon pa jud siya. I know it's the thought that counts, pero deep inside, lain, dili. Parang ewan. Ikaw po, day, kung ani imong friend, dili na lang taka-friend.
Dili na lang. Okay ra ko walay friend na ngani. So far wala man ko kay friend na ngani. Na kay friend na ngani. Wala ko friend na ngani. Wala ko friends, period. We would like to thank our sponsor for our pilot episode, Stellar Home Sharing. Transient na house siya. Yan na sila 2 ka unit na 3 bedrooms per house, and then naa sila pwede ka mamili katong house na jacuzzi or house na naay kids pool. Pwede ka makaluto, pwede ka maski unsa murag nakasabalay. Pwede ka magluto, pwede ka manghinlo, pwede ka manglaba, di ba? That's the beauty of transients. So, thank you so much, Stellar Home Sharing. Stellar Home Sharing, we love ya. Unsa may masulti na to aning poster. Ako kay, wala naman dyan ko'y mahimo, nga naman dyan di mong mindset. Para sa ako lang noon, ayun na lang pag-invite nga, dili ka mo ingon na mandatory day ang X amount of gift. Diba? Kaya kung wala po ka nag-ingon ana beforehand, wala ka baloy mong guess, ay, need day na kumuhatag og 500, 800, 1,000. Di naman sila ma-blame because normally birthday parties are attended without any expectations. Yup. Lahion good nimo imuhang mindset jud. I-change jud na dili jud ko agree. Wala tay middle ground ani. Ani na lang, ayo na lang pag-party kung naka expectations sa mga bisita. Dili ta magpa-party na lang. Himuon na tong norm na walay birthday party atong mga anak. Siguro the normal is cake lang, ana lang. O nya na iyang mga closest friends. Iyahang friends, dili imuhang friends. Ang friends mo anak. Correct. Siya ang mag-celebrate, siya ang mag-happy. Correct. Ano na lang, intimate birthday na lang. Thank you so much for listening sa among first episode. Kabalumi nga wala jud ni pulos. Pero kung maminaw mo, makalingaw man na siya kay AM Radio. This is the new AM Radio of our generation. murag ugfum. Anyway, moto guys, thank you so much sa pagpaminaw sa among first episode. Wala mi kabalo kung mulahutay ba mi up to 1,000 episodes. We'll see. Pray for us. Give us your thoughts and prayers. Yeah, Everybody. comment unsa inyong gusto na content sa among podcast because initially we're thinking mga peso cents. Anonymous maritesing is Yes. what we want. Yes, correct. From peso cents posts na public post na anonymous. Bisag dili gikan peso sense basta kay anonymous Basi people Reddit problems. mariteses. How about Reddit problems? Kana. How about kanang touchy subjects from Davao like Davao food? Ang Davawin nga sensitive kayo na. Pag sawayon ang food, sawayon ang coffee, sawayon ang establishment, dagan kayo bashers. I'm willing to accept bashers manifesting. Dili. Ay kadali lang kanang unsa ni. Wala naman nilabot sa ato ang kuan na magsabot ko unsay topic. Sige lang para makadungog sila kung unsay topic nato. Basically this podcast is about shoving our opinions down your throat. Mao lang gid na siya guys. So bye and thank you so much and we will see you on the next episode. Bye. Bye. Make this face. Direct bar.